Kasautri ujulio arza pusau. Kedigaski kababaro kawe keri India kiab kemilti manu banjom. Lani manu balim mikmat syega yeng dor barba kaluk sabha. Tunginya petshwa ya ke result kabami hadu menta shibijishteng. Kajingnya we givut habaro kawe keri India kadang ya chatshan. Hagni gajilla jongi Shillong Parliamentary Constituency. Ukertong ka Voice of the People Party u Dr. Ricky Andrew J. Singkon. Udang tami kiwe pergi kertong. Hadu kapor shibjishteng. Ukertong ka VPP uyo sanlang arkundai hajar hindu pawun. Ukertong ka Seng Congress uba Vincent H. Pala. Udang bat haga kedang ka baar. Bat uyo shilang prapu ar hajar nyospa arpusan vun. Hadu menta u Dr. Ricky Singkon udang tam ya uba pala dan lailak 10,000 laispa arpusan vun. Kavut barok Shillong Parliamentary Constituency. Kadan, shiphaulak lai pupra hajar, praspa lai pulai vun. Bat kabala deb benyau, haduk menta kalong. Kendai lang menduplai hajar, praspa prapupra vun. Kadang sa menta kalong, setang nyopusau hajar, kendai spa saupusan vun. Bat kini kepen i, bau Dr. Ricky. Ula job lepa bat untam, kumbal lai lak vun tam. Hatu rapan, ukur tonggo Seng Congress. Usaleng isang ma, ula yo hadu lai lak nyopupra hajar, nyospa lai pupra vun. Katba ke kertong jong keseng NPP, ka agat hasang ma, kawan baar, berkayo arlang, arpusau hajar, sanspa rupanya vun. Hadu kapor, shibjishteng no paisengi, usaleng utamnya ka agat ha, da shilak, sanpusau hajar, shispa nyopui vun. Hatura kinong te vun kidan, nyaulak duna. Bat beladab nyau menta, kalapoi kumba nriulak AA, berkeni kepeni, ba usaleng, ulajab lupa, natura konstituensi. Habapai pat syabaro kawe keri India. Naki sanspa supplytly constituency. Ke BJP kadang lam khmat haki arspa lai punyau tili constituency. Ke Kongres kawan baar berkadang lam khmat haki kendai pusau tili constituency. Ke Samajwadi Parti lai punyau tili constituency berke TMC pan kadang lam khmat haki lai pui tili constituency. Kini kilong kijingken hadu ke por shibjishteng no paisgi.